murakoze mwese mukurikiye Mfata Ikiganza TV. Nitwa Mushimiyimana Shifra. Nshimiye mwese wakoze like na share na comment na subscribe ku ndirimbo zatambutse ubushize. Uyu munsi mbafitiye indirimbo nkunda cyane ya Niyo Bosco yitwa Ubigenza Ute. Murakoze. Aho iyo nenze nurengera cyangwa si iyo ushimye nushimagiza, aho nujya ubona ishitamba maze ukajugunya nubwo wari wambaye. Bwira aho niwishimisha ukarenza urugero, bikarangira utakaje agaciro kandi kukagarura ari ihurizo. Ko mbona iyi si dutapfuna biwubisi, aho iyo ubibonye ukora iki, aho ntuzi kuzatura nk'umusozi. Bwira ubwo ntiwibwira ko wagezeyo maze ukihenura kuba wasizeyo, kandi ukirwana kugeza utakiriho. Ubigenza ute? Mbwira ubigenza ute? Mbwira ubigenza ute? Ujya wibuka kuba mbisa adakurura, kandi kw'icyo wabibye ari cyo usarura. Aho nuryoherwa n'ibisharira, bityo kubaho bikakurambira. Ese utekereza nyuma yo kuvuga, cyangwa se uvuga nyuma yo gutekereza? Byibuze ese ujya wisunga rurema bakwigisha iby'iri shuri ry'ubuzima. Nyemerera twigane, ko mbona iyi si dutapfuna bubisi. Wowe iyo ubibonye ukora iki, aho ntuzi kuzatura nk'umusozi. Mbwira ubwo ntiwibwira ko wagezeyo maze ukihenura kuba wasizeyo, kandi ukirwana kugeza utakiriho. Ubigenza ute? Mbwira ubigenza ute? Mbwira ubigenza ute? Murakoze.